Siz apаңызды сағындыңыз, азыр жаныңызда болса, эмне деп атар элеңиз дейт. Apa deytiler, apam deytiler. Canında bolsa butuna çıkılar elim. Apa dep kucaktab jittar elim. Apamın akırgı sözü esinde. Bir şeytan orup operasiya болып барғаннан кейін biz жашылайық. Adamlar көп үйде bir şeyden Frunzeden келет екен деп үйге келіп жүрсе мен ойлапмын. Апамның келешегін күтіп атқан тұрбай деп. Biz жақшымызды білмейміз. Көрсе инсандардың барлығы қошына қолың туғандардың барлығы білген екен. Бұл операция болып келе жатады, жашағанға мүмкіншілігі жоқ деп. Келіп еле скорый помощьмен көтеріп үйге алып кірішкен. Bir nese de bile bir ölçülüsü uqpayt taqpam şey жануар отқан, жануар туған. Анан қоқыстарын атам, тур балдарын келді көріш. Деген болса. Yine bizde töredi. 9 ay kursanda götürüp yürüdü. 2 yıl ak sütün verdi. Biz için yaşausunu arınadı. Enenin süyüsü bu dünyadaki en taza, tunuk, jana tübölüktü süyü bolu eseptirildi. Başka süyüler vaqtınca boluşu mümkün da. Biroq enenin balaga bolgan süyüsü bu öte taza, jana tunuk da. Ошондуктан men oylayım, sizden bizge bolgan süyüңүздү biz akтай albadık depçi. Siz atаңызды сағындыңыз, hazır жаныңызда болса. Hazır жаныңызда болса, эмне деп атар элеңиз. О атаке, атажан деген сөзден артық эч биреме жок. Атамды сагындым ооба. Атам өткөн жылдан менин чоң бир тирегим жоготконум сездим. Атам бар кезде өтө өзгөчө, анын дайым дуасы менен бекем башка жылым. Бирок өткөн жылдан эле сездим мен. Баягы түнү күн тахажжуддарда болгон дуалар атамда эч ким дуа кылбай калды. Siz atаңızды сагындыңыз, азыр жаныңызда болсо мирава тары элеңиз.
Atamın akırkı yıllar men atam canım atam dep söyleşçim. Atam canım ata dep söyleşçim. Kanay ne canımızda olsa. Bu oğullar akmak boladı ekenmiz. Biz oğullar akmak boladı ekenmiz. Men közüm ötkenden keyin bilesin deçi de. Adatda atam oşol koro ocaktan kelip alanında çakmış şöyle. Oşol balam degen sözünü sakınıp gelemiyorum. Sağım. Hiç vakti kayaş aytpagıla deyt elem. Koldan kelişinçe apaga kızmat kılış gerek, apanın atilini alış gerek. Apa insan pende, al kemçilik keltiret, al dağatı getiret. Bирок al apa. Ошондуктан men aytat elem apalar daima testi telefon çalıp turuş gerek. Koldan kelgen azırak verse menen de sүйүнүп turuş gerek. Antken apalar bizden köp nerse talap kılbayt da. Kede biz ayaldarыбызга, baldarыбызга bölgön karajattan, bölgön көңүлдөн dagы andan oynaysa az nerse bolsa da bирок көңүл бөлө турган болсо apalar кадимкидей алар сүйүнөт. Бизди апабыз эчким аябайт, башка бир туугандар, башка досторубуз. Эч ким апабызчалык бизди аябайт. Ошондуктан апабыз көзү тирүү убагында колдон келген кызмат аткарыш керек. Канчалык кызмат кылсаң деле баары бир апа өтүп кеткенден кийин адам өкүнүп калат экен дейт элем. Апасы барлар бактылуу адамдар. Ата-энесинин көзү барында ошолорду бактап билиш керек, сыйлаш керек, урматташ керек. Кийин бир убакыт келет, өкүнүп каласың. Дайым көңүлүн көтөрүп, жакшы сөзүн арнап, жакшы белегин берип, белек кандай болбосун, кымбат болобу, арзан болобу, деги эле ошол апабызга кандай белек бербейли, кандай бир нерсе алып бербейли, чындыгында апа ошол баланын жакшылыгын, жакшы сөзүнө, жакшы мамилесине аябай муктаж чындыгында көргүсү келет. Энеси бардын өрөсү бар.